Amen. As we continue to worship the Lord, let us all stand and let us sing hymns for the glory of God. Let's sing that hymnal, Constantly Abiding. Forsake us. Amen? Amen. Praise God. Our next hymnal this afternoon, Grace Greater Than Our Sins. See
have that in the PowerPoint? Amazing Grace. Masang ka J. Ilocano. Either or. Alright, let's sing that Ilocano. Iparabur ka. Amen. Ilocano ka kantal. Amen. English ka kantal. Amen. All together, sing. For the reading of God's word. Amen. Preacher John Ree, to God be the glory for that wonderful congregational singing. Amen? Amen. Amoy ka naturog at grabe kakabsat. Agringat at bigatan. Amen. Among titawag na dito parabor. Amen? That's the very and wonderful grace of God. Praise God, ta nakita na danunan tayo na dito bulan dito Marso. Arin chuklat kakabsat? Parabor ti Apo. Thank God for His grace. Tibiyak tayo kakabsat. Amen? Amen. Amen. Good. At may isang lalaki kapsat, nag-ring yung cellphone na. At timawag ni bakit na. Siyempre sinumbatan na. At kasi ti conversation da. Kasi kapsat. So timawag ni bakit na ya. Ko na. Hello lakay. Ada ka pela ka diyan ta Boracay. Kuna dak pelang bakit apa anak ka diti bagam ko na. Amom lakay ada ti nakita nga nagpintas nga ba 50,000. Kain mo tala klatan ko na gud. Una lao mo, kunana. O sige, lakay, i-charge ko yan tay credit card mo. Okay nga rin, bagot, kunana. Tapos, lakay, nakita dete yung Renault. Sakte 10,000, nagpintas. Kahit mo alao kun, kunana. O kumita ka din ng ingina, tay so ti alaong, kunana. O dito, sakte 30,000 ti alaong, kunana. Charge ko yan tay credit card mo, bagot. Kundi di lakay, malagay mo dete, kita ko kay di 2 weeks nga sandal. Kat nagpintas. Adi itatay ito na makita. Di timol kat sa 20,000. Alao kun. O sige, alam mo rudon ko na. Kundi ito, siyempre, asidig mo iti anniversary tan lakay. At nakita ka nagpintas ng alahas. Tumisa nga set. Ada bracelet, kwentas, aditos. Sa 100,000. Alao kun. Una lang natambakot. Una na. Apo, thank you lakay. Tatamang nga nga naimod. Galante ka man tato. O sige nga rudon. Alao kun lakay atap. Baka ibabawin pa. O sige. Agananad ka dito, Boracay. O sige, bakit? I love you. Hindi na pasarita ng gabsan po na DJ asawa na to. Kasi nakin cellphone dito Nabati na dito ito gaw. Wala na
Nagit yung nagayam cellphone din. Abi di makaget kabsat. Amen. Asin kan cellphone dito ya po nabati na dito ito ka muna nagap. Wala kayam cellphone. Insa brabak na video game. Amoy kabsat ti sa uti apo na baknang. Amen. Kan galante in the sense nga isaw ti apo no aramaton kabsat nga paka-encouragean, pakapabilkan ti may nga tao. Dakkel kabsat ti maramidan ti makapuanan na. Kadeta ti devotion ti bigada. Amen? So let's open our Bible in the book of 1 Samuel kakabsat, chapter 23. The book of 1 Samuel, chapter 23, 14 naging ganat 18 kakabsat. 1 Samuel, chapter 23. Verses 14 naging ganat 18. Nung nakita yung kakabsat, shout aloud, amen? Amen. Basak ti Lucano na kakabsat, isurot yun, di matayo ti panagbasa. 1 Samuel chapter 23 verse 14. As iti ko na iti nasantuan nga Biblia. Ket ni David nagtaeng ijaylet ang kadagiti na bileg asariked-ked. Ket nagyan iti kabantayan ijaylet ang ti Sif. Ket isu biniribirok ni Saul iti tunggal aldaw. Ngem iti apo saan na nga inyawat isuna iti imana. Ket ni David nakita na ani Saul rimwar amang birok iti biyag na. Ket ni David nagyan iti let ang ti Sif ijay kabakiran. Ket ni Jonathan nga anak ni Saul ti Makder ket napan ken David iti kabakiran ket pinapigsana ti ima na iti Dios. Ket isu kinunana ken kuana di ka agbuteng tati ima ni Saul nga amak dinakanto masarakan ket si kanto ti agari ti Israel ket siyakto ti kasidgan ken ka ket ni Saul nga amak amuna met dayta. In verse 18, ket isuda adua nagaramid da iti mesa at tulag iti sango iti apo, ket ni David nagneed iti kabakiran, ket ni Jonathan napan iti balay na. Agdumok tayo kapsat, agkararag tayo, kidim tayo iti mata tayo iti mo tektekan iti saungan na ibasa. Let's pray. Panginoong Diyos, napakabuti nyo. Salamat Panginoon, pinupurit, sinasamba ka namin. Salamat Panginoon sa iyong salita na aming binasa sa kalagitnaan ng aming pagtitipon, ng aming pagsamba. Agpaisuwa po Diyos nga dakkel ken adayuwa po iti maaramidan, magapuanan ken madanon apo iti encouragement, panakapabilik, panakapapigsa po iti maysa nga tao, especially when God is in it. No dayjay apo iti Diyos. And we have just read apo in this passage, daytoy may isang pasamak apo, may papan iti panakapapigsa, panaka-encourage sa apo. Ito'y ni David, naglimeng wapo Diyos, gapuna tani King Saul, birbirukan na nga papatayon. Ngem ni Jonathan nga anak ni Saul, ket timakderapo, napan kini David. Ket kinuna ni Jonathan king kuana di ka agbuteng. Tati ima ti amak ka ni Saul sana kanto nga masarakan sana kanto nga magaraw. Ket agbaling kanto nga ari iti Israel. Deta apo ti panang papigsa ni Jonathan iti ima ni David iti apo. And Jonathan was right, dear God, nagbalin nga ari iti Israel ni David. Ket titulbek apo, kada ito'y effective nga encouragement nga impaay ni Jonathan ken ni David, ket masarakan apo kada ito'y nga balikas in God, iti Diyos. Wana po pud no launay awan iti kapada, awan iti kapares apo, iti bileg, pigsa, encouragement, ket ited mo kada kami. Kitagyamang kami apo tababaen ken apo Jesus, ngadda kada kami inawat mi kas manubot ken mangisalakan, inik ka na kami apo Dios, iti agnanayon nga liwliwa, iti encouragement, panakapapigsa, panakapabilig, ken iti nasayat apo nga inanama gapu iti parabor mo.
Anyaman na po Diyos nga mapasamag iti dayti nga biyag, adda iti naranyag nga masakbayan na po, magurure kada kami ngagtaltaliking ka. And with the team, this year, Apo Diyos, thank you, Lord, that in you, dear God, and in Jesus' name, we find the strength to press on. So nga roda po kadito nga saum, tulungan na kami, nagbalin mo't Apo akas kin ni Jonathan, giving the opportunity, Apo, to help others in finding strength in you. Agyaman kami, kadagiti tattao nging kabil mo, Apo. It's not because of them, awang kami, Apo, itatak. Anang i-encourage ng patpatib care kada kami, Apo. Nang nangruna, digiti adipen mo. Ang pangiburburayan, kin pangikaskasabahan, digiti sasaum. Madaydayo ka, Apo, kadito nga sasaum, Apo Diyos. Alawen, we praise and thank you, Lord, for the gift of another month. And we protect, and we pray, Lord, that you protect, preserve, and guide us on this month of March. Ada kami na po ti may katlong aldaw, umuna nga Domingo, kitagyaman kami apo, ti patuloy nga biyang ipapay mo kada kami. Kas pa nagpatpatuloy mi apo, pakawanan na kami, dalusan na kami apo, kadigiti, basula pong impatigiti puso mi, tapnon ti kasta, agtultuloy apo nga nabalegi, ting kami pa nagdaydayaw king ka. Dawatin mi apo ti Santo Espiritu, ay iso ti mang tulong kada kami, punuan na kami tayat ken parabor mo, kasing kami pa nagdaydayaw king ka ti deti nga malom. Bendisyon naman na po iti Pastor mi, kami ti kiret ken pigsana, amok nga nabanbanog ti naglabas nga lawas, o saraman na po nga nabalaigi po. Anoint him, empower him, and bless his heart, O Lord. Iti sa o apo nging kabil mo manon, ti kaong ganti puso na. Kuma po ti glory ken panakay dayaw, amin di gani dawatin mi, tinapati ka na na puming Jesus. Amen. Amen. Tumugaw tayong kakabsat. Amen. Welcome to our Sunday afternoon service kakapsa dito Hawaii. Kat umuna nga Domingo iti bulan iti Marso madaydayo una iti Apo. Amen. Kat our attendance this afternoon kapsat, kat we are 37 in attendance. To God be the glory kapsat. Kat amuyo punan ni Psalms 118 verse 24. This is the day which the Lord hath made. We will rejoice and be glad in it. You know, each day is a gift from God. Amen. Including kakabsat, the special occasion and birthday. Amen. So, iti dating ang bigat, or afternoon, we will acknowledge kakabsat, the birthday celebrant iti Mars. Lumabaling kakabsat, tumakter kayo natin, the birthday celebrant iti Mars. May kararagan to after the service, iti attending nga pa. So, kita birthday, kasangit iti Mars kakabsat, even anniversary. Iti bulan iti Marso kakabsat, wedding anniversary. Awan? Awan tinayanak iti Marso kakabsat? Tumakter kapsat, and then ibagana iti birthday. Amen. What a blessing. Brother M. Amen. Marso Gis kakabsat. Amen. March 18. Birthday sis? Anniversary. Anniversary. Awanin kakabsat, iti pag-birthday iti March? Daniel, March 9 kakabsat. Maminsan ba'y maning kakabsat? I will remind you kakabsat that the birthday celebrant ni Daniel at no Sabado. Dito nga Sabado kakabsat. We are all invited ita seafood iti Grill City. So, the oras is 6 o'clock iti Rabi kakabsat. So, kikita tayo ito amin. Tapnon may matangan tayo kakabsat. Iti kinaimbag iti apo dito nga ubing. Iti pamilya ni Brother Florante and Sister Jelena. Amen? What a blessing. Sister Bernadette, it's her birthday today. Amen? Oray pa ni it's not her birthday. So Sister Bernadette, sino pa dito sanctuary ka sa tag birthday? Ni Daniel, March 9, Brother M, March 10, anniversary, March 18. Inta Zoom ka sa tag birthday ti March, anniversary ti March, ni Brother Guy. March 26, brother. Amen. March 26. Sino kay kapsat? Ni mother-in-law, Brad, March 14. March 14. Kawanin ka kapsat, yan the Zoom. Si Tita Teresa. Oh,
Tunumod March 22 kapsat, ka-anniversary kami kada Pastor June and Ma'am Cora. Sumot ti wedding anniversary ni March 22. Celebraron ni kapsat ni kasangapulo ka innem nga nasamit ayan ayat mi kapsat. Amen. Amo iti pagyamyaman kini bagot ko kapsat ket kadagiti kanito nga awan ti problema ikan na kakabsat. Diyan lang di pagyamyaman ko iti atid do nga panag nami kapsat kadagiti kanito nga awan problema ikan na kasi nagreto ang problema kapsat. Amen. I'm just kidding kapsat. So March 22 anniversary mi kapsat. So praise God for the gift of life. Amen. Amen. Kat na ko na iti Sunday school mi papagipunda doon ni Pastor John. At may isang aral lakay ay asawa na kit ko na bakit ikanak man ti igatang ko iti pagpatay ti lamog ko na na. Kung ada nakita nga sa 100. Pinik ka ni bakit na 50 wala hindi 50 ti igatang mo ti arak ko na na. Arak kami makapatay ti lamog ta arak haan. Inumum ta arak tanu mabartod ka. Ore kagaten kat lamog amo karikrik na wala na. Ore kagaten kat ti lamog amo karikrik na wala na. Makasipot ti 50 din. But anyway, to God be the glory. Welcome to everyone. Kakabsat, tumakdal tayo as we sing our welcome song, Awit ng Pagbati. Tagalog, kakabsat. Awit ng Pagbati. Are you ready to sing for Tagalog? Amen. On the first verse, sing. Nagagalak ako na makasama ka sa ating pagsama, ngunit si Jesus, pagbati ko sa'yo, mamamalain ka, naman ngunit pag-ibig ng Ama. Huwag kang mahihiyang, makipagkamayan, magsabi ng amin, at pagdalangin ang handog ng ating Diyos ay kapayaman. Magsabi ang lahat, maraming salamat. Once more, nagagalak ako na magkasama ka sa ating pagsamba, ngunit si Jesus, pagbati ko sa'yo, napapalain ka, naman na mamuli ng pagi ng Ama. Huwag kang mahihiyang, makipagkamayan, magsabi ng amen, at pagdalanginan, handog ng ating Diyos ay kapayaman. Magsabi ang lahat, maraming salamat. Magsabi ang lahat, maraming salamat. Magsabi ang lahat, maraming salamat. Amen. Praise God for Sunday. Amen? What a blessing. So, special number kakabsat, buyan tayo from HBBC Coral Bacara.
Praise God. Naimbag nga malimyo, kakabsat. Kumusta kayo amin dita? To God be the glory for that wonderful song. Kaslat ila may tagtag ay nga mapanlangit ay kakabsat. Amen. Just try to imagine listening to that song while on earth it feels like heaven. How much more when we get to heaven. Amen. Iso nga dating nga Kristiyano, digitat kan kanta tayo hangatil adda. Because adadda nga mailift up iti puso tayo kadagiti heavenly things when we're listening to those kind of songs. Amen. Damagaman ta kaabay mo, si bibiyag kapay, Brad. Ko naman, sister, si bibiyag kapay. Okay. Inawis ko itataga kabsat ni Sister Mylene. She is in the other room. Okay. Pakita mo nga, Sister Mylene. Kat sooner and later, by the grace of God, i-welcome tayo dita Hawaii, ag-flight isunan into no next week nga umay dita Hawaii. Ayan, si Sister Mylene. Okay? Kasinsin ni Sister Mary Ann. Sister Mary Ann is one of our members in the choral group. Di dyan nagkanta kakabsat. Okay? Ayan. Pagkantaan tayo saman. Okay. So, to God be the glory for that. Iti kalman kakabsat, madaydayaw iti apo ta ang ko ekspektaren, agpipritsak nga madamati Sunday school. And I was telling our members, I said, you know what? Many Christians are very powerless kunat. Di kay man maawis dagita gagayim yo, dagita kakabagyan yo, di kay man maawis dagita kakadwayo trabaho. You are very powerless. Gaputa di kagkarkararag. Di mo ikarkararag, kunat. By the grace of God, kunat, siya, tinumutibiyang, kaya't hang kami pa nga nabayag nga agam-amugin ni PD, the Provincial Director of the PNP. Tapos, inawis ko lang one time, but I prayed for him to come. Kat imay, kunat, kadedi, men and women in uniform Sunday tayo. Habang agsasawak ng istoryak day jay. You know, one of my staff members came to pass a note on my pulpit that ko na pastor, the PD has just arrived. May nakigimong di kalman kakausat. Di jay, pambihira. Grabe talaga. Kumbaga, ijay panunot na, kaya't na pinili na ti church tayo nga umay nga isut umay na pagdaydayawan iti apo kakabsat. You see, he is the head of the police department of the entire province of Ilocos Norte. Praise the Lord for that. Amen.
Thank you for your prayers, kakabsat. Iso nga, datayo nga church, ti power station ni Apo Diyos dito'y lubong. We are given the assignment to impact the world around us. The schools, the government, and especially the families. Datayo nga church, kakabsat. And I want that to sink into your mind and heart. Haan nga government iti inikanti apo iti hanga government iti dinutukan na to impact lives. Government has its role in God's program. Not even other institution, it's the local church. See how I illustrate is this way. Every country has a power source. Diba? Nga iso ti mang supply ti power digiti amin. Nga structures kan household. Now, this power source is being relayed by power stations. Kalagumati Pilipinas, we have power source like we have the windmill, the hydro, we have the solar, chemical, So, these are power sources. But then, this power is being relayed to households through the power station. If the power station fails, the power source cannot reach the houses. Iso nga ni Apo Diyos iti paggapuan ti power through His Word, datayo nga church ti power station. We may be little, but we can affect one person to the other, one life to another, one house to another. Kat once nga nag-function tayo nga kas power station ni Apo Diyos kakabsat, we can make a difference in the world around us. And by the grace of God, dito HBBC tayo, dito'y main sanctuary is making a great difference in the province. We are impacting the campus, we are impacting the community, the government tayo, LGUs, barangay level, we are impacting them with the Word of God. We are impacting the career world. Kung nakarod kat next year, ti goal ko palubos ti Apo, amin nga bangko di talawag, Metrobank, PNB, BDO, ABC, XYZ, amin di kita nga bangko. Kasaritak, di gijay manager, and I'm going to give Bible devotion. That's what the church is. Awanan ti makaited ti pudno nga transformation ti lubong tayo kakabsat. Nuhaan nga babaan ti church because we have the message, we have the gospel, we have the word of God. Money is running the world. Actually, it's economy. But you know what? It doesn't make the world a better place. It may build better houses, better hospitals, but it cannot give better lives. Iso nga datayo nga church ti adda dete, and I want you believers nga dayta ag-sink in kada kayo tapno makita yo how that even you are only one can actually make a difference in the world around you, in your circle of influence, your immediate family members, your loved ones, your colleagues at work. Kung magpakatotoo ka lang na Kristiyano ka at nananalangin ka at nasa iyo ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos, you can actually make a difference in the world around you. As your pastor, I am serious with that. That's what I am doing and making a difference by the grace of God in our province. Kitni, to God be the glory. Idikalman, na istorya ni Pastor Jun Kadakayo, we started the outreach in Sanchez Mira, Cagayan. With 51 first-time visitors. Dedi mesa retired nga din iti college iti Cagayan State University. Some of them are employees of the munisipyo. Di mesa kat head iti COMELEC. Gasan nyo? Head iti budget. You see? That's the picture. Tapos siguro 8 aging gatsyam nga instructor kun professor ti college Cagayan State University. Can you imagine? Listen now. Okay? If the word of God had sink into their heart,
will change their life. Just try to imagine, one person can affect many lives. Agasam no DJ may sa kung mga mestro nga imay nakigimong di kalman, kat na-save kakabsat, kat ibunanag na mutdeta kadagiti estudyante na manumanag nga estudyante at maapektan. That's what I'm telling you. Datayo ti inikan ti Apo kakabsat, iti message, iti mission that can change the world, that can transform the world around us. The problem with us is we are silent. You know, our mind was invaded by worldly aspirations and worldly pursuits. Matabunan kakabsat, jay Christian life tayo. We should not allow nga jay silaw ti Apo ti biyag tayo. Matabunan kakabsat. Because that is our mission in this life. God can take us to heaven anytime. But why are we still here on earth? To be salts and light for the Lord Jesus Christ. To make a difference in this world. Isungahan mo kung kunaan nga, may saak met jay trabaho nga Kristiyano. May saak met iti balay may nga Kristiyano. Listen to me. I like what D.L. Moody said one time. He said, I am only one, but I am one. I cannot do everything, but I can do something. What therefore I can do, I ought to do. And what I ought to do, by the grace of God, I will do. Mabalin nga awan ti adu nga maaramidam para ti Apo. Ngem no adda sa gabasit, sa gaysa, nga mabalin mo nga aramiden nga para ti Apo. Do it and do it consistently. If what you can do for the ministry is to pray, pray consistently. If what you can do for the ministry in addition is to give and take part for the mission endeavor, then give consistently. If what you can do is to give gospel tracts, then give gospel tracts consistently. If what you can do is to invite people, ure awan umay, puruwen, ngam awam mo't iti umay, but you just do consistently. You never know. Kala DJ, may isa nga sin DJ nagtestimonin, kailan ba yon? Yung nagtestimony nga, adda ka no, awisan na, sino ba yon? Hindi nyo mawalala yun? Ini-invite. Itatan kakabsat, daytoy nga maim-imbitan, isun iti nauma kakabsat, ti kaka-invite. O ni Jeric? Aywan, DJ Papang ni Edward. O, di father ni Edward, di Claveria. Okay? Adda ka no awisan na. Tatan kakabsat, after several months, imay dating awisan na. Kat kunakano ni Jeric ni, apa imay kamuteng kunana kano kat weng kunana na umaakon ti kaahawis dakan niyak. Kita mo kakabsat, you just do it consistently. You know, deta kakabsat, iti dapat nga fire, passion, deta ti dapat nga goal, nga mangted ti drive, iti puso yo, kakabsat. Hanga dapat kwarta ti mangted ti drive kingka. Hana dapat dagiti material things. There's nothing wrong, no, dagiti nga blessings iti Apo. But then again, dapat ti mang-drive ti biyag tayo. Daytoy nga mission tayo para ti Apo. Amen? Oh, praise the Lord for that. Kat binulod mi tayo lugan ni Tita Teresa de Calman, nang tagpay ti para merienda, Ijay Sanchez. Praise God for that. You know, these are opportunities that you do not want to miss. Basta adda maaramid nga para ti Apo kakabsat. Let's not miss the opportunity. I know Pastor June was very excited to share with you and to make this thing happen. Ngam kakabsat, no, dadigiti commitments tayo. I-renew tayo ng ikabilian ta mission. Dadigiti kat missions budget tayo amin digitoy. Para iti local mission outreaches tayo. Amen kakabsat? Hello, naragsakay mo lang? Okay? To God be the glory for that. Now, I'd like for you to open your Bibles to the book of Psalms chapter number 1. Okay? Psalms chapter number 1. And we will read verses number 1, aging gana iti 6. Verses number 1, aging gana iti 6. Page 657 in your Bibles. Tumakder tayo kakabsat.
for the honor of the reading of the Word of God. Psalms chapter 1, 1 to 6. Kat basaan tayo iti Ilocano. Okay? Ready? No nasarakan yon, say amen. Very good. Kung ano ti Ilocano, verse 1, begin. Bendito ti tao asaan amagna ti patigmaan dagiti nadangkes. Wenno makipagtakder, iti dalan dagiti managbasol. Wenno agtugaw, iti tugaw, dagiti managsabsabrak. Ngem ti pakaragsakan na, adda iti linteg, iti apo. Ket ti linteg na, imutektekan na ti aldaw, ken rabii. Ket isu ti kaslanto maysa akayo, nga naimula kadagiti sibay, dagiti karkarayan, ti danom. Amang ted ti bunga na, iti karbingan na nga tiyempo. Dagiti bulong na sa andanto amalaylay. Ken uray anyaman nga aramiden na ket rumang ay. Dagiti nadangkes sa andang nga kasta. Ngem isuda ket kasdala ti taep nga ipalais ti angin. Ket iti kasta dagiti nadangkes sa andanto nga agtakder iti panakaugom. Uray dagiti managbasol iti gimong dagiti nalinteg. Tati apo amuna ti dalan dagiti nalinteg. Ngem ti dalan dagiti nadangkes, mapukaw to. Now, iti dayti nga malim kakabsat, ti paulo ti mensahe, ngay nak iburay kada kayo, ket the blessed men. Ano ti title na? Everybody, say it together, go. The blessed men. Lend me your ears, your heart, your full attention, kakabsat. Han nga mabayag dating a message, but I hope this message will make a big difference into your life. Let us pray. Heavenly Father, I ask that you will arrest Inland US. Thank you so much, dear Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you very much. You may be seated. I would like to congratulate Elaine na i-share ni mamang mo nga na permanent kan nga nurse. Aya? Yes. Congratulations, Elaine. And I know this is a blessing of God to you, not only because you have strived hard, but because your parents love the Lord. And sabi ko nga lagi, tayong mga anak naaambunan lamang ng pagpapala ng Diyos ng ating mga magulang na napakatapat sa Panginoon. So I pray that you will be a good steward of that blessing from the Lord. Okay? Amen. Siriring kayo kakabsat? Everybody okay? Alright. Now, the blessed men. Ti panagbrowse ko no kwa yan ta Facebook at dadadigitay ag-pop up kakabsat nga digitay kaslang success stories. And because success interests my mind and it intrigues my mind, I take a little time to look at it. Ada digitay success story ti business, ada digitay success story ti agriculture, success story iti nag-abroad OFW, success story digiti adat Hawaii, success story ti pampamilya, lots of success stories. Kat kung kunak, digito'y isudat ikasla nagserbi, nga inspirasyon, dagiti tattao like, if I want to be a successful businessman, they jay titulado. If I want to be a successful OFW, they jay ititulado. So in a way, digito'y nga tattao kakabsat, kat kaslang ti panagkita tayo nakagasgasat. O nagasatan na, natsambaan na, naswertean na, kuna itilubong. Ngam umuna ti amin, datay nga Kristiyano, hantay nga mamati, di makuna nga gasat, wano swerte. Ti patsyon tayo kakabsat, blessing iti apo, nga resulta iti panagtulnog. Maikadwa, no ti panagkita tayo, kat digito nga tao kat nagasat da blessed men. Kala ko dakam ti Pilipinas, no kitanda kayo nga data Amerika kat naggasat kayo. Agpaiso nga tanga nagasgasat kayo nga data Amerika, ngamda kami nga dati Pilipinas. I mean,
in a certain context like, well, siguro, kasi dolyar DJ kitaan nyo, te mesa a dolyaryo, 55 pesos mi dito. Dikad ko nami, agad talaga nagasgasat tayo na pan-Amerika. So kaya't nangarod nga sawan, da kami nga Pilipino, hamin mabalin ti agbaling nga nagasat. Gaputa adakam ti Pilipinas, kat adakay ta Amerika. No digidjay, ti pagrukodan, ti kinagasat kakabsat, ket tungpal biaglat tangaruden, ngahan kami nga nagasatan nga Pilipino. Ngam praise the Lord, haan nga digitoy, ti pakarukodan, ti pudno nga nagasat, wano naragsak nga panagbiag. So nga itiday ti nga bigat, adaka man ta Amerika, wano ti Pilipinas, aduman ti masapsapulam, wano basit. Okay? Aduman ti opportunities mo, wano basit. It doesn't matter because these are only temporary aspects of life. Ti kayat ko nga makita yu itiday ti nga malam, what makes a blessed man? What makes a person truly happy in life? Anya ti talaga nga mangted iti ragsak, iti maysa nga tao. And what will add value to that person? Okay? We can find that in this passage. And if you are a young person, I would advise that you memorize this verse, meditate on it, and make it a principle of your life. Sino kada kayo ti makaikabesa, that is Psalms chapter 1. Numalagip ni Brother Erwin kan ni Sister Jen. If you remember, mga kapatid, idiagsa Sunday school tayo dito. Remember, agat attend tayo ti Children's Fellowship at da iti competition, iti Children's dete ag-recite ka ti verse, choir, ngay recite ti verse. Numalagip yo, I think ti teacher da idi kat ni Tita Daisy, kadagaten tayo ti Children's Fellowship, detoy iti pyesa tayo. Brother Erwin, Sister Jen, if you remember, Psalms chapter 1, we were made to memorize Psalms chapter 1 and deliver it as a choir. Iso nga may ikabesa, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinner, nor sitteth in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. And he shall be like a tree. He shall be like a tree. Kung natin itikot, adaktak derjeting nga. He shall be like a tree planted by the rivers of water. Kung natin mo tayo kaskas dyan. This is a wonderful passage. And kada kayo nga young people, i-memorize yun dito. Da kayo nga naganak, ipakabesa yo kadagiti anak yo dito nga passage. You never know how this passage of the Bible can make a difference in their life. Now, moving forward, the blessed man. What makes a man blessed? What makes a man truly blessed, fulfilled, truly abounding, truly happy in life? Let's find out. There are three aspects, three segments that make up a blessed or happy man. First, we are going to look at his eschewal. What he avoids, what he refrains from, what he abstains. This is very essential. This is a very essential aspect to a happy life because you cannot say yes to everything. You cannot say yes to everyone. Kasla ti arig na kuma, listen to me, ti biyag ket pannangan ti ikan. Haan nga uray pati si itilmunem. That is the illustration of life. You cannot say yes to everything. You cannot say yes to everyone. So if you are going to live a happy life, you have to put boundaries. There are guidelines and rules that you set in life. You say no to where you say no. His eschewal. Secondly, we are going to look at his excitement.
Okay? Where he will find joy, delight, and excitement. And thirdly, we are going to look at the aspect of his exceptional life. What makes him unique, different, truly distinct from the rest of the people. Like, if you will hear people tell you, kakaiba ka, wow, that's a compliment. Kakaiba ka. Ibang-iba. May nakikita akong kakaiba sa buhay mo. That is a compliment. Okay? So, these are the three characteristics of a blessed man. His SQL, his excitement, and his exceptional life. Let's go. First of all, let's look at his SQL. Anyada dagiti haan na nga iraman itibiyag na what he refrains from. I heard from those who are reviewing for the board exams that in order to come up with the right answer, they use the principle of cancellation. Sino kada kayo tinapadas ng tinag-take the board exams? Ayan. Uno na padas yung tinag-take the civil service. Nag-civil service kayo, exam kayo. Uno nag-take kayo the exam ta American. Okay? You would often use the principle of cancellation to come up, or cancellation or elimination, to come up with the right answer. So here is a question. This is answer A, answer B, answer C, answer D. The question is this. For example, the way of applying the principle would be this. What would probably the most unlikely answer? The most unlikely, what it is not, what it couldn't be. Yung hindi, ito ang pwedeng maging sagot. So tatanggalin mo yan. Hindi ito. Hindi ito. Hindi ito. Definitely, kung ano yung natira, most likely, yun ang tamang sagot. Tama ba ako? Okay? The principle of cancellation and elimination. So to the blessed man, ito ang mga nakalatag sa buhay niya, and he would say, hindi ito. Hindi ito. Hindi ito. So he would eliminate all of these things in his life. Okay? To simplify. Now, what is SQL? The word SQL comes from the word SQ. The word SQ means to abstain or keep away from. To abstain or keep away from. Anya di liklikan na kakabsat. Okay? Tapnon iti kasta, haan nga mabawasan di quality ti life na, ken di panang liklik na, mangnayon pa iti quality iti panagbiag na. Are you following? Okay. Now, in verse 1 it says, Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Ti umuna kakabsat, nga ma-identify nga liklikan DJ blessed men nga isuti dapat liklikan tayo. Letter A, counsel is something that provides direction or advice as to a decision or course of action. Now, if you follow and listen to the advice of the ungodly,
they will lead you to the wrong direction. Iya dayo nakakakabsat, kadayjay, dapat nga turungan dayjay biyag mo. Umadayo ka kadayjay. So if you want to be a blessed man, you have to learn to refrain, abstain from the ungodly counsel. In other words, kailangan ma-identify tayo kakabsat noan niya ti ungodly. Now, what is an ungodly? Okay, ito ang definition. An ungodly one is without God, estranged from the life of God, whom he neither fears nor serves. Okay? That is an ungodly person. Isuna kat awan ni Apo Diyos keng kuana. So, kayat nga sawan, anya ti maifeed naken ka, nga mangtulong dayjay quality ti biyag mo nga na Diyosan, no awan mo't ken kuana kakabsat, itin Diyos. He doesn't have God in his life. How could he be able to add value to your blessed and godly life? Naawatan niyo? Okay? So you cannot go to a man to seek for blessedness if he himself do not have the key to a blessed life, and that is God. Kasla ka lang jay tao, nga napan ijay Jollibee, ket ti sapulem pinakbet. Kasano kakabsat, nga serban na kata Jollibee ti pinakbet, it's not in their menu. Hello? Ket ti sapulem pinakbet. No sika ket kayat mo ti biyag nga naragsak, nga ni Apo Diyos laan ti makaited dayta nga ragsak, apay nga ti papanam, jay tao, nga ijay biyag na, ti agenda na, awan ni Apo Diyos. Dapat ti papanam, tay tao, nga adda ni Apo Diyos, ijay agenda na, tapno makoutsan na ka, mamentoran na ka, maisuro na ka, no kasano nga ma-experience mo tinaragsak nga panagbiag, iti sentro ti pagayatan ni Apo Diyos. Clear kakabsat? Tapno maawatan nyo pa kasla ka lang dete, na perdi tay lugan mo, ket kayat mo nga matarimaan, marikondisyon, jay lugan mo, Brother Erwin, timot na panam, barbershop. Matarimaan nga rut ita, ta barbershop, talugan mo. Naawatan nyo nga kabsat, hello? Kas pagarigan ko adda bato ta aprom, adda bato ta appendix mo, adda pa'y prostate mo, pauna yung kakabsat, nabaknang ka ti ado nga bato. Ketikayat mo kagalingan, naghahanap ka ng kagalingan, naghahanap ka ng solusyon sa sakit mo. Hello? Tinapanam di bangko? Napang ka di Bank of Hawaii? Napang ka di Bank of America? Matulungan na ka nga ro di Bank of America, kadi di sarsarakam nga kagalingan? Matulungan na ka nga rod, jay Bank of Hawaii, jay sarsarakam, kakabsat, nga maikat di kita nga bato, yan ta uneg tabagin kakabsat, saan di ngamin? So no si ka agsarsarak, itinaragsak nga biyag, nga ni Apo Diyos laeng ti makaited, haan nga di ungodly ti pagpa-advisam, haan nga isot pagpamentoram, haan nga iso iti dapat piliyem nga mangimpluwensya ti biyag mo, dapat ti papanam, dayjay adda Diyos ti panunot na, dayjay na adot padas nang iti panagbiag ana Diyosan, iso ti papanam, pagpa-advisam, pagpamentoram, isut pagyumanam, dagita desisyon mo, tapno maikan nakakakabsat, iti advice, ti panagbiag nga naragsak, ana Diyosan. Amen? Amen. That is why I would like for you to realize that the most influential
person in your life should be your pastor. Not your boss at work. Tawan Diyos king kwa na Awan may offer na king ka nga serbisyo, how to live a blessed through a godly life. Anat may offer na. Wala Naawatan nyo. So the most influential person in your life should be your pastor. Iso nga kakabsat. No adda dagiti desisyon nyo, ti pa nagasawa. Hello, ni pastor ti umuna nga paghiyumanan nyo, young people. Oh, sino dita? Ti young people, itayag naman ti ima na. Itayag na. Oh, young people kayo, amoy young people, single. Pastor, bakit akong ngam single akman? Itayag mo na tata ima mahon. Oh, nakita yung kakabsat? You want to live a blessed life? Blessed marriage? Blessed family? Dapat di pa ng rugrugim pelang agsik kanti counsel, godly counsel. Kasi no di pa ng rugrugim pelang kakabsat. In waksim, tiket di ineliminate mo kat tay godly counsel. Ti sinapol mga counsel kat dete maiswak ka DJ kayat mo nga dinggan kakabsat. Hankantong agbali na blessed men. Hantong nga blessed deta marriage mo. Hanto nga blessed ta pamilyam kakabsat. Gaputa di kamot nagsik iti counsel. Kadayjay dapat nga mangted king ka iti feedback, advice, mentorship. Tapno maiturong iti biyag mo ana Diyosan. Hello, very clear kakabsat. So nga, listen to me. The best choice and decision you can make in your life is to identify the wrong counsel and eschew it, and to identify the right counsel and you go to it. Isuti pagpayuman ng kakabsat. Amen? Oh, at ako problemam ti legal matters. Oh, problema legal. May panggap ti tax mo. May panggap di balay mo. May panggap iti kaso. No anyaman di kita nga kaso. Hello? Oh, tinapanam kakabsat ka tay artista. Anak ba itulong naging ka? Dayjay to rupa na. Tay sarang na di korte. Tay to kinis ti kudil na. Isuntot iparparangkap na di korte. May pangabak na nga rudta kasong. Hello? Inka ka da iji abogado. Gapo ta iso ti adda iji panunot na ti maipanggap ti legal. Kastamot ti advice ti desisyon ti panagbiag. Inka ka da iji pastor. Hello kakabsat. Oh, iso nga sursuruan nyo ti agpa-advice. Kat uray adda dagiti desisyon nga nagkamalian yun itinaglabas. Umay ka iti pastor kat ko ng pastor anat aramided. Can you advise me? What can I do? Please advise me. Amen. Oh, may kadwa. Not only advice of society tiliklikam, may kadwa nga liklikam. The activity of sinners. Oh, the activity of sinners. Kaya't mo nga rumangay ka. Kan agbaling ka nga blessed men, iti panagbiag mo, iti sentro ti pagayatan ti Apo. Liklikam. Dagito'y activity, dagiti managbasol. Oh, kalati arig na. Agbasbasa ka. Hello? Agbasbasa ka kuma. Kaya't mo nga ma-fulfill dagiti requirements mo ti panagbasam. Kaya't mo nga ag-excel ka nga estudyante. Kaya't mo nga makalipas ka. Katimot of obraam. Mapan agkat-cutting classes. Cutting classes. Mapangkamatiltila agda nga papapanam. Agbalbalog ka ma. Sabali mo ti activities mo. How can you fulfill your requirements, pass your exam, and graduate if you are doing the wrong activities?
So how can you become a blessed man in godly way if you are doing the wrong activities of life? Hello? Imbes nga makigimong ka, imbes nga ag-involve ka ti ministry, naawatan niyo? Di kita'y aramid nga na lubungan. May isa ka dagiti, dakil nga min kakabsat nga problema kat dito, peer pressure. Ti peer pressure nga makuna, dito kat grupo, wano circle of friends. Are you following? Nga the idealism dati panagbiag, at the filosofiya dati panagbiag, nga haan nga mayataday itinalintag nga panagbiag iti imatang ti Apo, kat gaputa kayat mo ti main, to fit in, you want to look cool, so what? You do their activities. You cannot expect to make a forward progress if you seek counsel from sinner and make plan with unbelievers. Timat katultulag mo kakabsat, puro unbelievers. Imbes nga dagitay tulag nga para ti Apo ti ma-fulfill mo, tapno ma-experience mo jay joy ti panagtulnog ti Apo, tulag mo ti unbelievers ti pakpapanam. Hello? Kanayon nga ti katultulag mo unsaved. Kasam dati pagtutulagan nyo kas pagarigan kat, kwakto ta chibasan. Kwakto ta pulutanan. Di kita nga tulag, liklikam. Activities ti papanan, dakas ka activity ti papanan, di kita nga tulag. Dapat ti tulag nga papanam kakabsat, di kita'y activities nga para ti Apo. Agasam ta, kita no may panggap ti tulag, dagiti barkadam, kasla no holds barka, talaga, sky's the limit. No trabaho ti Apo ti pagsasaritaan, agpa-commitment di pastor, hangkag tagtagari, hangkag agununi, hanagkutkuti, agbalin nga estatwa, ay Apo kakabsat, tapos ti kantana, I shall not be moved. Agasam deta kakabsat, there is something wrong. Hello? Kuna na ti 2 Corinthians 6:14, pagpanunutan nyo deto'y kakabsat, laglagi pa nyo, pilyin nyo ti pangispendan nyo ti orasyo. Hanapay nala daw ti amin, 2 Corinthians 6:14, kuna na, be ye not unequally yoked together with unbelievers. Hangka makisangol, do not enter into agreement and covenant, especially if this is a permanent, lifetime covenant, lalong-lalo na, do not enter into an agreement and covenant with unbelievers. Huwag sila ang katulag mo, kasundo mo. Hello? Iyadayo na ka ti Apo kakabsat, no kang kanayon nga unbeliever ti katultulag mo. Alakat hantay maiwasan that we are surrounded by unbelievers, we are bound by, kontrata ti trabaho, but that is work-related. That is career-related. Ngam no digiti tulag kat, iyadayo na ka ti Apo, digitang activities. Ipan na ka kadagiti lugar nga mo dapat papapanan. Nga maaramid mo, digiti mo dapat araramidan. Do not enter into those agreements with the unbelievers. Naawatan nyo kakabsat. For what fellowship? Kasano nga, ti kapel fellowship mo, kat unbeliever. Aggiinom kayo, saka umay makigimong. Anak kakabsat, kasano ka ti imatang ti Apo no kasday ka kasbilang? Di ngamin. What communion hath light with darkness? Di gito'y kat ibagak kada kayo kakabsat, tada kayo't agpanunot.
Siya, pinanunot ko, digito yung explanation nga ibagbagak kada kayo. Actually, digiti dumang explanation nga ibagbagak, hangko pinanunot nga habang nga ibagbagak, sumsumret dayan ta panunot kon kakabsat. Ti apot mangim-impress kanyak, digito yung explanation. Tapno laeng maawatan nyo, nga magpanunot kayo agakabsat. Halang agdingdingag, halang amen agtangad. Dapat agtangad ka, dapat amen. Hangkag musmusiig kakabsat no matamaan ka. Pero hantay nagpatingga ijay amen. Dapat agpanunot tayo, amen. O awan nag-amen, talaga nga nagpanunot kayo. Very good. Activity of sinners. Kasano kakabsat, agasam deta. Kasano ka ngagbalin nga blessed men nga the impact ti Christian life mo. Kakabsat, kadagiti kabagyam, kagayem mo kanda dumapay. No, sumrek ka matitulag kadagitay activity nga may kaniwas iti apo. May ikatlo, not only the advice of society, not only the activity of sinner, but thirdly, the attitude of the scorners. The attitude of scorners. O, kunana, nor sitteth in the seat of the scornful. That scorner kakabsat, he is a person who expresses contempt by remarks or facial expression. Deto'y jay tao kakabsat nga agmusiig, agkusilap, agmirduot, no may panggap ti Diyos kan kinalintag iti maibagakan kuana. They jay facial expression. Wano openly ibagana jay disagreement na. Ibagana day jahan na kayat nga negative kakabsat kaday jay sa utiapo. Liklikam ti tattao nga kastat espiritu na kakabsat. Gaputa no isuda ti kay kayat mo kan magusgustuam nga kadkadwa, makangag kanto kadakwada iti sarita nga against iti pastor, yan nanto nga rod kakabsat ti pagtakderam. Are you going to stand on their side because you do not want to lose the relationship? Or would you be willing to stand for the pastor, to stand for the side of God, kat guraan da kanto? Siyempre, nasakit tuking ka, dayjay. So nga itapay lang kakabsat, limitaram, adaywam, abstain. Hankang nga makitugaw, makipellowship ka dagitoy nga tattao, nga musmusiigan dati pastor. Hello? Nga musmusiigan dati apo kanti sa uti apo. Hala dayjay. Maalam di espiritu da kakabsat kat eventually, pati sika, dayjay dati nga young people, nga nakamaymayat nga advisan, kasarsarita, opo pastor, yes pastor, pag-pray mo ako pastor, tatagakapsat no bagbagaamon hanagun uni, nakadumog, nakamisuutlatan. Anat napasamak kingkan, sister, balasan ko, barok, brother, anat napasamak kingkan. Now I will close with this. Deti kat pamagbaga, pammalaag kakabsat. Taamuyo, awan serbina kakabsat, dagiti adu, nga blessing iti panagbiag, no awan kalidad, deta spiritual life mo. You know, this is a progression. Kita nyo, DJ muna. Kuna na Jacob, counsel of the ungodly. Amuyo kakabsat, ti pangrugyan, ti panag-backslide. Sino kada kayo kakabsat, ti kayat na ag-backslide? Kayat yung nag-backslide? Sino't napadasan ng tinag-backslide, limami isti apo? Naranasan nyo na yan? Da kayo nga dimmakkel di church, di ta Hawaii, uno ti Pilipinas kaya nga dimmakkel, you started well, but along the way, medyo nag-wayward ka basit, nagwardi ti biyag mo, napadasan nyo tlaya, dayo ti apo nga kabsat? Eto yon. Ti progression na kakabsat, kastoy, mangrugi di pa nagdingeg. Once kakabsat, nga hamukayatan ti makangeg iti pamagbaga ni pastor, hello,
Ket ti kayat mon nga mangegan kakabsat, DJ pamagbaga dagiti unbeliever, umay ka pala makigimgimong, ngam hanasumreken king kati sa uti apo. Kay kayat mo jay likuden. Uray da kay dita AB. Agannad kayo, da kay dita AB. Parte kayo, di kiti ibagbaga ka. Hanyo kung kuna nga, til obramid tiket computer kami. Ano nga computer lang? Parte kayo ka, di kiti ibagbaga. Pre-preachan kayo dita AB. Aming kay dita, pre-preachan kayo aming kakabsat. So nga dinggan nyo. Kat once nga hang kadumdungagan kakabsat, mangrugi detan. Hello? Anat mapasama kan kakabsat, gaputak counsel, di mo kahit kadinggagan ti godly, agsarak kan ti ungodly counsel, anat mapasama ka rudan. Siyempre, ti kayat mo nga kadwa, di kita unbeliever. Di kita iti maibaganakan ka, kat di kita magusgustuam. So anat mapasama kan? Umay ka pela makigimgimong kakabsat, ngam agmamayokan, matamlaykan, agpapataykan. Why? When ata all throughout the week, puro activities with the unbelievers. Awanan kakabsat, iti ganam nga para ti apo. Tunukwan ana, scornful. O ti kadkadwa mo, di kita'y agmurmura, di kita'y aming ibagana kat at the F na amin. Diba? O kada di kita'y ungodly nga taon, scornful nga tao, maipanking ka di spiritudan kakabsat. Siyempre si ka-Kristiyano ka, gaputa kayat mo di grupo, til-til mo ng laktan, urimang mangngegmon, aya, gaputa isudan nga ron ti pinili mo nga kakadwamon, isudan ti pinili nga circle of friends mo, til mo ng lata aminen. Kati-katitilmon mo kakabsat, simrut di spiritum, ano mapasamat? Umay ka makigimgimong, ngam agkuskusilap kan. Kasi di spirit mo is corneran eh. Agmusmusiig kan. Tunukwan, anat papasama kan, hangkaw may makigimongan, agzomaklatan. Apay, wana ta di mo kayatan ti agpakitan kakabsat. Tunukwan ana, awang kan, ibagakkan ka, agpulukan to, dosaan na katiapo, uray kitam. Palagipan na katiapo mo pagpangpangas, nga dakat Amerika, nga napintas na trabaho, no dinosa na kakat pinalagipan na katiapo, ti apo siguradwan na kakabsat, mariknam kakabsat. No ti apo mang panagip, sigurado nga mariknam. Naawatan nyo? Kat di tay kayat ti kasjay, nga wagas tapno laeng agbalin tayo nga blessed men. Mabalin tayo mo't nga liklikan di kita kakabsat, nga ditur ti panagbiag. Let's just go straight. Amen! Katamuyo, no pilyon tayo ti agbalin nga blessed men. Agbalin kayo nga blessed men. Daka ito, DJ, blessed men nga nurse. Blessed men and women nga nurse. Blessed men and women nga mechanic, no, obra kayo kakabsat, iti luglugan. Blessed men and women yan ta grocery store. You are first, you should be first a blessed man before you are anyone else. Haan nga digita, earthly, temporary nga position ti mamagbalin king ka nga blessed man. It's the quality of the person inside you. Nga day takat dalhem jay trabahom, dalhem jay eskwela, dalhem ijay balayo, dala mo yan kahit saan ka magpunta kakabsat. You are a thermometer, you are a thermostat Christian. You set the tone in the workplace, you set the joy, the happiness. Why? Because you are experiencing that inside you. You make a difference in the world around you because you adopted the disciplines, the rules and guideline of a blessed man. If you do that kakabsat, ibagakkan ka, hantulang nga sikati na ragsak. Pati digitita tao nga tumingtingalakan ka, kan digitita tao nga kaslang digitay, ano pangawag nan, ma-influensyam tibiyag mo, pati isuda maambunan jay blessing, gaputa sika, you are a blessed man. Iso nga kakabsat, deti nga message ko kadaka ita nga malem.
Hala nga aglabas ko nga mga message na kunam, nagpintas ayat preaching ni pastor. No di ka nagpanunod ka kunam, Lord. I will either choose the pathway of the blessed man, or I will choose to forsake the pathway of the blessed man and do it my way. But Lord, I don't want to do it my way. I want to do it your way. And all of God's people say, Amen. Lord, thank you so much that we are given a great, wonderful message today. Many of us went to college. We learned how to be a career person, to do the technicalities, mechanisms, and details at work. We have been oriented how to do it. But Lord, we are not only here to earn money. We are not only here in this world to perform all of these procedures and all of that. We are here as salts and lights to make a difference, to make sure nga dagiti tattao ti aglawlaw mi, maambunanda ti blessing mo iti panagbiag mi. So help us to be willing to adopt the disciplines, the guidelines and rules of the blessed men. That we will not say yes to everything, but we will learn to identify what is a bad counsel and subtract, eliminate that from our life. And learn to turn to a godly counsel. Nga isut makaited kada kami, iti umdas umnong advice how to be a blessed man. Help us, Lord, not to agree with the activities hanggang makitultulag ka dagiti activity dagiti managbason. No di kat ti pakitulagan mi dagiti activity nga na Diyosan. Alistukam ko man may panggap ti ministry, Apo. And help us to avoid the seat of the scornful. Tabaka maalam iti espiritu da, kat may sakam to pa yun, nga mang disdain, may sakam to pa yun, nga mang uyaw, mang ublag, dagiti papastor, kam dagiti church ti trabahom, Apo. Saan kuma? Dakam kuma, Apo Diyos, tapipya nga da kami, dete uyawon da, ngam da kami ti manguy uyaw, dagiti namati. I pray that you bless my brothers and sisters, nga uri adada ti Amerika, hanga di ka adada at Amerika, ti mamagbalengking kwada nga blessed men. No di kat dayjay, sinuda, Apo. Who am I that makes a blessed man? Thank you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you, Kausad. Let's continue to serve the Lord. Amen. Thank you, Pastor Tubi, for that wonderful message. Are you blessed, kakabsat? Amen. Pilyan tayo, kabsat. Nagbaling nga blessed man. Amen? Kata mo yung kabsat ti bendito, na tao, ti blessed man kabsat ka, dakkel kabsat iti pakaramatan iti Apo ti biyag. Amen? So God is the one who blesses us. Amen? And we know that all our lives have been blessed by God. So it's time na kakabsat, naitid tayo, digiti tayo sinofering tayo ti Apo. So tumagdol tayo kabsat, pwede tayo di pa nagkararag. Kararag tayo kabsat, let's pray. Apo Diyos nga nailangitan, thank you Lord for today's worship service. Thank you Apo for that wonderful truth about the blessed man nga in preach Apo iti adipin mo in the book of Psalms chapter 1. What a warning Apo kada kami nga anak iti Diyos and how to live the Christian life in our life. Ket Lord, babayin iti parabor, panakabalin, ken wisdom mo Apo. Help us Lord that we may we be careful Apo not to step outside iti pagayat amin iti biyag. Thank you Lord, kada ito nga mensahe Apo Diyos nga impadalan ti Pastor mi. Thank you iti nisang sangayan nga wisdom Apo. Laing kabil mo ti kong ganti puso na. Lord God, we thank you for your goodness in our life. As we give our tithes and offering, bigbigin mi Apo ti kinaparabor mo ti panagbiag mi. You are a giving God. You are a God who blesses and our life have been blessed by you. Thank you Lord, kadigiti financial blessing, kadigiti strength, itited mo kada kami Apo, tapnon maramid mi nga nasaya, dagiti ngin patalik mo nga trabaho mi, tapnon ti kasta, makaited kami Apo Diyos, anang itag serbi ti pamilya mi, no dikit iti ministry, kin iti trabaho.
Bendisyon ng mga Apo this time of giving. In Jesus' name we pray. Amen. Blessed men, ti bendito nga tao kabsat, agpatpatuloy iti Apo. Amen? Let's all stand as we sing our closing song, Press On. All of us first sing. When the valleys deep, when the mountain is steep, when the body
Okay. I saw Tita Cecil Arellano. Thank you for joining us. Brother Arnold Galam. Brother Guy. Ni Nanay, may kasama siya kanina doon. Thank you for joining us. Ma'am Lori Bell from Sacramento. Yeah, thank you so much for joining us. And the rest of you, magandang hapon sa inyong lahat. Naragsakin mo lang, kakabsat. Amen? You know, pray for me. Ado dagiti pag-speak kita nga. Lawas kan na dumapay nga appointment. So I'm really excited. Kuna dangarod kat pastoran ka ba mabannog? Kuna kat amba na pay makinaak nga raw mabannog aklatan. Angam naragsakak. Oo, sa banit ragsak kakabsat mo para ti apo katalaga. Let's pray. Heavenly Father, we thank you so much. And I also pray for those who are celebrating birthday this month, the Lord. We have March 3, Ma'am Bernadette. March 9, Baby Daniel. March 10, Brother M. March 14, Brother Guy's mother-in-law. And 26, Brother Guy. Ang aming mga wedding anniversary celebrations, March 22, ni Pastor June, kini Ma'am Cora, Brother Erwin and Sister Margie. March 28, Brother M and Sis Shelly. Lord, kasladete na adal mi tataa po Diyos, what makes a difference in our family, in our lives, is when we become the kind of person that you intended us to be, the kind of blessed man. Kaya Panginoon, tulungan na kami kumaan po Diyos, ngay mutagtagan mi deti nga message, already pa nagawid mi, nagimas nga mensahe apo nga pagsubyan, hindi panunot mi ngay mutagtagan. Dismiss us with your blessings, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you all. Amen. We are now dismissed.